नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ओडिशा, केरळ आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची केल्या नेमणूक. तामिळनाडूत मंत्र्यान सनातन धर्माचेर केल्ल्या विधानाचेर विरोध करपा खातीर भारतीय जनता पक्षान घेतली पत्रकार परिशद. भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी विधानाचेर केली खर टिका. बायलांनी वेवसायाच्या मळार फुडें सरपा खातीर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री हांणी मार्गदर्शक कार्यावळ केली आयोजीत. 10 मार्गदर्शकांची केली नेमणूक. केरळचे संस्कृतायेचे दर्शन घडोवपी आणि राजा महाबलीच्या येवकाराचो उत्सव म्हळ्यार ओणम दिवचले व्हडा दबाज्यान मनयलो. केरळ भावांच्या कल्पका कल्चरल असोसिएशनान सुवाळ्याचे केल्ले आयोजन. आणि भारतीय हॉकी पंगडान 5S आशिया किताब जिखला. फायनलीच्या खेळात भारतान पाकिस्तानाक हारयले. आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ओडिशा, केरळ आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक केल्या. मुख्य न्यायाधीश आणि राज्यांच्या राज्यपालांकडेन भासाभास करून ही नेमणूक केल्या. बुडी हाबूंग गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ती CS सुधा केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, जाल्यार C. शंकर मिश्रा आणि आनंद चंद्र बेहरा ओडिशा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त जाल्यात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सध्या राजस्थान भेटेर आसात. आयज तांणी परिवर्तन संकल्प यात्रेचो शुभारंभ केलो. ह्या पावन धर्तीचेर परिवर्तन यात्रेचो शुभारंभ जाता हाची आपणाक खूब खोशी जाता अशें तांणी उलयतना सांगले. डोंगरपुराची धर्ती पयलींच्यान देशभक्तीची धर्ती आसा. राजस्थानाच्या लोकांनी आदिवासींनी महाराणा प्रतापा बरोबर झूज करून मुघलांक हारयले अशें मंत्री शहा हांणी मुखार सांगले. DMK आणि काँग्रेस पक्षान सनातनाचेर भाष्य करप निंदनीय आसा अशें तांणी सांगला. परिवर्तन यात्रा का दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है. ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी. लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी. 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी. 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी. राहुल गांधीन हिंदू संघटनांक तोयबा परस धोकादायक म्हणप समान न्हय अशें मंत्री शहा हांणी मुखार सांगले. एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए. मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है. हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है. तामिळनाडूत मंत्र्यान सनातन धर्माचेर केल्ल्या विधानाचो विरोध करपा खातीर भारतीय जनता पक्षान आयज भाजपा मुख्यालयात पत्रकार परिशद घेतली. भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी ह्या विधानाचेर खर टिका केल्या. हे विधान पद्धतशीर असून सनातन धर्माक बदनाम करपाचो यत्न आसा अशें तांणी सांगला. जो एक घटना हुई है जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आए, इस पूरी श्रृंखला को देखिए. और ये जो घटना हुई है इसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म.
ये कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, ये बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, with a proper design, with a proper conclusion। और जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा unequivocally and technically it is the case of hate speech। सर्वोच्च न्यायालयान ह्या विधानाचेर लक्ष घालून सुमोटो पद्दतीन कारवाय करची अशी मागणी त्रिवेदी हांणी पत्रकार परिशदेत केल्या। Honorable Supreme Court of India has given an observation that they will take a suo motu cognizance of any hate speech। So I hope that the Honorable Supreme Court will be keeping an eye and will be having the strict vigil and will take appropriate step on this utterly unequivocal, damaging, violence provoking hate speech, because it is not only insult, it is saying eradication means to finish। भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी मध्य प्रदेशातल्या चित्रकूटात जन आशीर्वाद यात्रेत वांटो घेतलो। मध्य प्रदेश एक उदरगत करपी राज्य म्हूण मुखार आयला अशें तांणी उलयतना सांगलें। ये गौरव के साथ कह सकता हूं 2023 में कि जो बीमारू राज्य थे उसमें से मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा हो गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 2002 में 11,171 रुपए थी। आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी साल की 1,40,000 रुपए हो गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस्रोच्या चंद्रयान-3 मिशन आणि आदित्य L1 मिशनाक जे.पी. नड्डा हांणी परबी भेटयल्या। हम चंद्रयान पर हमारा सैटेलाइट लैंड कर गया है। कल हमारा आदित्य L1 सक्सेसफुल लॉन्च हो गया है और वो 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 5 साल तक सूरज की पूरी अध्ययन करके जमीन पर हमें बताएगा। इसरो के साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई जो आज चंद्रमा और सूरज को जीतने के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का उनको आशीर्वाद मिला है। विरोधी पक्ष भारताच्या धर्माचेर आणि संस्कृतायेचेर आघात करपाचो यत्न करता अशें नड्डा हांणी मुखार सांगला। परिवारवादी गठबंधन के सदस्य लोग, इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, इसके लोग मुंबई में एकत्र हुए थे और वहां पर जब एक तरफ भारत को हम विकसित बनाने के लिए लगे हैं, जब हम लोग एक तरफ भारत चांद और सूरज को जीत सके इसके लिए लगा है और जब भारत की जय जयकार दुनिया में हो रही है, भारत की जय जयकार दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वह हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। हरियाणात आयज G20 शिखर संमेलनाची चौथी आणि निमाणी बसका जाता। ह्या बसकेत G20 वांगडी देश, आमंत्रित देशांचे प्रतिनिधी वांटेकार जातले। दिल्लीत जावपी G20 बसकेचो निमणो अजेंडा ह्या बसकेत तयार जातलो। 5 सप्टेंबराक भारतीय सांस्कृतिक दायजाचेर एक खासा कार्यावळ ह्या बसके निमतान जातली।
मजगती दिल्लीत जावपी शिखर संमेलनाची तयारी निमण्या पावड्यार पावल्या। दिल्ली पुलीस राजधानीत सुरक्षेच्या संदर्भात सराव करतात। काय जाग्यांचेर येरादारी प्रतिबंध लागू केल्यात। ह्या खातीर पुलिसांनी लोकांक रस्तो येरादारी सोडून मेट्रोत प्रवास करचो अशें कळीत केला। या संदर्भात दिल्लीत रेल्वे सेवेत बदल केल्यात। G20 शिखर संमेलनाच्या फाटभुंयेर 8 ते 11 सप्टेंबर मेरेन रेल्वे सेवेत बदल केल्यात। 10 सप्टेंबराक 38 रेल्वे सेवा बंद केल्यात जाल्यार 64 रेल्वे मार्गांचे जागे बदलल्यात। तामिळनाडू सरकाराचे मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन हांणी एक विवादीत उत्तर दिला। सनातन धर्माचेर तांणी हे भाष्य केला। सनातन धर्म पुरायपणान ना जावपाक जाय अशें तांणी म्हळां। भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी स्टॅलिनाच्या ह्या उतराचेर आक्षेप घेतला आनी तांचे हे उत्तर निंदनीय आसा अशें म्हळां। अभी पिछले दिनों में हमने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है। तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। INDIA यूपीए का जो कोलिशन है, इनमें जो डाइनस है, इनका एक तरह से एक कॉमन रवैया है कि हिंदू लोग फेथ को, सनातन धर्म को इंसल्ट करते रहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि इस ऐसे गाली गलौज से उनको अपीजमेंट के पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी के वोट्स मिल जाएंगे। ये आज सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं और मलेरिया और डेंगू की बात कर रहे हैं। अगर इस देश में कोई डिजीज रहा है पिछले 75 साल में, एक सबसे मूल महत्वपूर्ण डिजीज अगर रहा है, हमारे डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। सनातन धर्म की तुलना कुछ बीमारियों से करना, सनातन धर्म के खात्मे की बात करना, मतलब एक प्रकार से 80% भारतीय लोग जिस धर्म में आस्था रखते हैं उनको नस्तनाबूद करने की बात करना, ये केवल डीएमके का बयान नहीं है, बल्कि ये पूरे गठबंधन का बयान है। ये पूरे गठबंधन की सोच है, ये पूरे घमंडिया अलायंस की सोच है। ऐसा लगता है कि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदुओं को सनातन धर्म को दो गाली, ये इनके मुंबई की मीटिंग में शायद तय हुआ होगा। Eradication of a particular culture, if I can equate some other word to it, it's called genocide. That is what Hitler did for Jews, and that is the level to which a sitting minister of Tamil Nadu government speaks it. So not only Hindu religion who are practicing, every person in India, all the 142 crore people of India should condemn it. Opposing is something different. Political ideology you can oppose, that's okay. You oppose, somebody will give another alternate ideology, that's okay. It's up to the people to accept it. देशाच्या आदित्य L1 प्रक्षेपणासंदर्भात इस्रोन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्साचेर माहिती जारी केल्या। या संदर्भात इस्रोन सांगला की आदित्य L1 बऱ्या स्थितीत असून सामान्य रीतीन काम करता। ते पहिल्या कक्षेत स्थापित केला आणि सध्या पृथ्वीच्या ऑर्बिटात असा। 5 सप्टेंबराक लागीं 3 वरांचेर आदित्य L1 पृथ्वीच्या वेगळ्या कक्षेत स्थापित जातले अशी माहिती इस्रोन दिली। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। काँग्रेसीच्यो आदल्यो अध्यक्ष सोनिया गांधी हांकां जोर आयिल्ल्या कारणान तांकां दिल्लीच्या सर गंगाराम इस्पितळांत दाखल केला। शेनवारा सांजच्यो तांकां इस्पितळांत हाडल्यात। डॉक्टरांचो खासा पंगड तांच्या भलायकेची देखरेख करीत असून तांची भलायकी सामान्य आसा अशें सांगलां। आयज नवी दिल्लीत प्रगती मैदाना लागीं एक लोकल रेल्वे गाडी रुळावेल्यान घसरली। ही रेल्वे
पलवलाच्यान नवी दिल्लीत वताली. ह्या अपघातात कसलेच लुकसाण जावंक ना. थोड्याच वेळा भितर रेल्वे सेवा परतून सुरू जातली अशें दिल्ली रेल्वेन कळीत केलां. तरणाट्यांनी अग्निवीर येवजणेत वांटेकार जावचे अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. देशा खातीर आपलें योगदान दिवपाची इच्छा बाळगून तरणाट्यांनी सशस्त्र दळांत भरती जावपाक मुखार येवचें. 12वी वा पदवी शिक्षण जाल्या उपरांत तरणाट्यांनी अग्निवीर येवजणे अंतर्गत 3 किंवा 5 वर्सांची सेवा घेवची असो उलो तांणी मारलो. सांखळेच्या रवींद्र भवनात श्री महामाया हायस्कूल माजी विद्यार्थी संघटना तांत्रिक प्रशिक्षण रेजिमेंट STC आणि सार्थक फाउंडेशन गोवा हांच्या जोड पालवान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले. बायलांनी वेवसायाच्या मळार फुडें सरपा खातीर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री हांणी मार्गदर्शन कार्यावळ आयोजीत करपाची थारायली. हाका लागून 10 मार्गदर्शकांची तांणी नेमणूक केल्या. शेनवारा जाल्ल्या एका खासा कार्यावळीत वेवसायाच्या मळार मुखार आयिल्ल्या बायलांचो भोवमान जालो. ह्या वेळार मुखेल सोयऱ्यो सुलक्षणा सावंत आणि गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष श्रीनिवास थेंपो हाजीर आशिल्ले. GCCIन ही कार्यावळ आयोजित करून बायलांक एक बरी संद दिल्या अशें सुलक्षणा सावंत हांणी सांगलें. And I think today's woman is that strong. We don't have to tell her that. She is strong enough, and that's why there are so many number of women who have come into different fields which were earlier, only men were seen in those fields. So I believe that we have done more than enough. Now, coming to the most important programs that we have, like that of Atmanirbhar Bharat and that of Swayambhurna Goa. These are big programs which have been launched at the national level as well as at the state level, but I still find that we are unable to take the right opportunity from these programs. Just now, as Meenu Jainji has explained about different kind of loan opportunities which are available with comparatively less rate of interest, especially for women. But I feel that very less number of women are going to are availing this loan facility. That is maybe a kind of a fear that they have in their mind, or they do not want to take that risk. I believe that it is very difficult to gain any kind of a success being in a comfortable zone. We have to come out of that comfortable zone. That's what will make you that's what will help you gain success. GCCIचे अध्यक्ष श्रीनिवास थेंपो हांणी भोवमानीत केल्ल्यांची तोखणाय करून कार्यावळीविशीं माहिती दिली. With an idea, and if you have the courage to pursue it, if you have the courage to pursue your dream, if you have the courage to execute a vision, I think money is not an issue. And by the time, there is no age bar for entrepreneurship. I'll give you a very fine example. Many of you all know Nykaa. The store is just next to the Chamber of Commerce building. And Falguni is a very dear friend of mine. Falguni I knew when she was director of Kotak Mahindra Bank. And today she is an entrepreneur. She became an entrepreneur after she crossed 50 years of age. So you can imagine. So there's no age bar to entrepreneurship. All you need to do is dream. You need to pursue your passion. You need to be very dedicated, hardworking. You can't say always that this is luck and it will happen or not happen. Obviously it's luck, but luck will come only after hard work. It's not the reverse way. So you have to have hard work, and you have to have the courage. If you ask your mentors, you have to have the courage to absorb failure. It's very important. Unfortunately, in our society, failure is shunned. It's not looked upon. If our child fails in exam, the society shuns them. If businesses fail, the society shuns them. I think we have to get out of the mindset. And, we need to absorb failure, analyze failure, and move ahead. And have the courage, because courage is very important. खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव.
I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो. केरळ राज्याच्या संस्कृतायेचे दर्शन घडोवपी आणि राजा महाबलीच्या येवकाराचो उत्सव म्हळ्यार ओणम दिवचले व्हडा दबाज्यान मनयलो. केरळच्या कल्पका कल्चरल असोसिएशनान हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण दिवचलेचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आणि मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले. Basically, this is the starting of your cultural harvesting season. Actually, all these Malayali people are with us for generations. In fact, I cannot say them, or they also don't consider they are not Goans. They have become Goan now. They are imbibed all our Goan cultures. They have imbibed all our traditions, their language. In fact, off the hand, if you meet them, and if they start speaking properly, it is hardly very difficult to make out other than Goan or Malayalis. The best part of this community is what? They always think that Goa is their land. And when they came first to Goa, some must have come like 60 years back, 50 years back, 40 years back. They have come basically because of their occupation. Many of them, we have many senior officers who are engineers in the department, or teachers, or one of the finest contractors who are from Kerala. Today we are celebrating Onam festival on Mahamaya Temple, Bijoli. The Kalpaya Cultural Association, Bijoli, is in its 34th year of celebration, and we have a lot of variety of programs, cultural programs, as well as Pukalam, which is our flowers festival, and the banana leaf Onam Sandhya. People from Seolim to Malpoi, Marcel to Penne have come down here. 1,000 plus people have come down here for this particular function, and we wish all of you a happy Onam. नवे शिक्षणीक धोरण उदरगतीची वाट आसा आनी दरेका विद्यार्थ्याक उदरगतीच्या तेंगशेर पावोवपी आसा अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगले. मुळगांवां शिक्षा विजनान जैतिवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान करपाक आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. दिवचलेचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. आणि महत्वाचे काही उपाय जी टेक्नॉलॉजी तयार करण्याच्या टेक्नॉलॉजी माध्यमातून जे प्रयोग जातले पहिली त्या प्रयोगाचा फायदो जमिनीवरल्या म्हणजे ह्या पृथ्वीवरल्या समाजात कसा जातलो. तर मेडिकल सायन्स जातली, एन्व्हायरमेंट जातली, आणि ह्या पद्धतीने भविष्याच्या आम्ही बघितल्या पहिली आणि असे सगळे प्रकारचे स्टडीची माहिती सेक्टरची माहिती घेवपाची मनाची ताकद तयार होणार आहे. And guess I tell you, the Sundar concept of now is a vision, fiction vision. The beautiful word. कारण लोक एकच vision जर असा झालेला आहे तर कसा तो मुद्दा सामायिक डोक्यात येतो रे what I do, what I have done, what I actually लिहिलं. It's a far big vision. अजूनही big मोठा vision पाहावा आपण मस्त करतो आहे. आता सिटीचा प्रोग्राम असा केला 105 पेक्षा 120 कोटी आपण सिटीने येते असं 30 कोटी गावात असते. सिटी तिकडच्याच मुलांत केलं असं याचा उत्तर त्यांच्या समाजकीय त्यांच्या समाजकीयचा पण तुमच्या समाजकीय नागरिकता तर तुम्ही डेडिकेटेड कम्युनिटी असा तुम्हाला खबर असा सक्सेस मुलांचं इझी काम आणि सगळ्यात मोठी सक्सेस किती आहे गोष्ट तर एकच गोष्ट
महत्व, सिन्सिअरिटी हे प्रिन्सिपल किती पहिली आशिल्ले आता याचा पुढे करते लक्षात घेऊन जाते. भुरग्यांखातीर आमी कित्याक सरकार करता तर एक लक्षात दवरा, जेन्ना रिसर्च केलो तेन्ना ह्युमन मायंडाचो रिसर्च केलो सगळ्यात भुरग्यांक खंयची गोष्ट बरी पडटा की आवडटा ती तांकां फुडें जीवनांत फॉलो करता. जर जी भुरगेपणान घेतली आसा खंय तरी तुमी एपीजे अब्दुल कलामाचें जो पुस्तक वाचलें एका पेजीर बरयल्लें आसा ज्या भुरग्याक पहिली 14 ते 15 वर्सां ताचे संस्कार करता तूं ताका तूं शिकयता कशें वागपाचें कशें शिकपाचें कितें डेडिकेटेड कितें कोर प्रिन्सिपल कितें. भारतीय हॉकी पंगडान 5S आशिया खिताब जिखला. फायनलीच्या खेळात भारतान पाकिस्तानाक हारयले. ओमानात जाल्ल्या पहिल्या 5S आशिया कपाच्या निमण्या खेळात भारतीय पंगडान पाकिस्तानाक चॅलेंज शूटआउटात 2-8-0 अशें हारयले. दोनूय पंगडांनी निर्धारीत वेळेत दरेकी 4 गोल केले. ताचे उपरांत सर्तीत निकाल चॅलेंज शूटआउटाचेर निंबून आशिल्लो आनी भारतान तातूंत जैत आपल्या नांवार केले. हाचे बरोबरूच भारतान 2024 ओमानात जावपी वर्ल्ड कप सर्ती खातीर आपली सुवात निश्चित केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्विट संदेशा वरवीं ह्या इतिहासीक जैताक लागून भारतीय पंगडाची तोखणाय केल्या आनी तांकां परबीं दिल्या. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ओडिशा, केरळ आनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची केल्या नेमणूक. तामिळनाडूत मंत्र्यान सनातन धर्माचेर केल्ल्या विधानाचेर विरोध करपा खातीर भारतीय जनता पक्षान घेतली पत्रकार परिशद. भाजपाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी ह्या विधानाचेर केली खर टिका. बायलांनी वेवसायाच्या मळार फुडें सरपा खातीर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री हांणी मार्गदर्शक कार्यावळ केली आयोजीत. 10 मार्गदर्शकांची केली नेमणूक. केरळच्या संस्कृतायेचे दर्शन घडोवपी आनी राजा महाबलीच्या येवकाराचो उत्सव म्हळ्यार ओणम दिवचले व्हडा दबाज्यान मनयलो. केरळ भावांच्या कल्पका कल्चरल असोसिएशनान सुवाळ्याचे केल्ले आयोजन. आनी भारतीय हॉकी पंगडान 5S आशिया खिताब जिखला. फायनलीच्या खेळात भारतान पाकिस्तानाक हारयले. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.